cyakomeza karirimbo karaba kamwe konyene cyangwa tubiri nangire filime yiswe Ben 10 iyi ngiyi ni yahiswemo ngo mbahereze kandi murabizi cyo maha cyose abari abari tayari abari seriye kaze mbaye mugenzi nahisemo iyi ndirimbo nahisemo ngo nyibahe nge wayihisemo nitumye kubasobanurira kiswe imbeba naka Captain Dolla niko bamwise. The first time I thought in Piazza that me gonna kill it tonight. Captain Dolla. Turn me on. Then she said, Sharing. Imbeba. Imbeba iki kandi? Imbeba. Byuka. Ukubita imbeba yo ndayishe. Ndiri biranga Sheri byuka ukubita imbeba ariko. Sheri imbeba iranyishe ngwe nuyinyicire. the first time I thought in Piazza. Ugambe nabyise imikino. Sanga madama ari seri. Sawa mukaga. Saa sita z'ijoro ngo haguruka. Uzukukanga. Byuka ariko. Iyi ngiyi ni ishomba byuma. Ntabwo namenye cyavuga niki. Banshaza nyako mfera beto ngo nyikubite. Ndayishaka. Ndayibura mwana. Abaturanyi barahurira imbeba yabaye imbeba mu nzu. Madamu yari yansonze imbeba ni imbeba. Tonyera ndaryama. Sheri ariko kwa nasanga haye cyangwa wagonzwe n'intama hago kubita imbeba kapfa. Imbeba iranga. Ariko Sheri warasezengeye hago kubita imbeba ariko. Imbeba imbeba. Ari garagambya mu nzu mudamu kwa terasi hejuru. Ndanje ndayifata. Ndayikaraga. Ivuna fera beto. Madamu yanga kuva ku bintu. Ndayikubitirangije bivuzunguza umurizo. Kanya gatigongesha umutwe. Ndanje mvanamo imyenda. Ndayikubita mbere ibyuye. Mukanya gato. Ati Sheri twongere imbeba ariko. Mugaranga. Haguruka kubita imbeba kapfa. Imbeba. Byuka ariko yikubita. Iyo mbonye niyo nkubita. Ndayica. Iyo yanze umugore arahukana akagenda. Uruko bwije. Bambizi ko ngomba kubitega imbeba nkayica. Kandi nzaya kubita iteka ryose. Ndirimbiranga ati narahiye kubikubita iteka ryose. Saa 9 z'ijoro. Ngera mu rugo. Ndayikubita. Mudama hagati Sheri haguruka kubita imbeba. Mugenzi murabizi ntacyo mwamburanye ngo mukunde murame niyo mpamvu naka karirimbo nkabatuye ndakabasobanuriye. Hari cyatuzundiye mugenzi ntabwo ari imbeba gusa. Ntabwo mwazanywe n'imbeba mwokasha gukeka mu nkonso maisike. Alright, nanjye filime yiswe Ben 10 ndaceka mugenzi ubakoramo nanje kwa yabakoramo kaze nanjye asigaye bakoremo. Kaze mbahe cyahiswamo no bitumye kubahereza. Ndavuga filime. Time.